Moya Khabane wa Sesotho Sermons and Programs ko dumedisa lebitso le letle la Moluki Jesu hoseng hona hwa Letsatsi mme re le nakong e ntle nakong ya Sabata sa hae se halalelang ke nako ya thero jwalo ka ha o bona patsana eno e tlasa ka e sentse supa lebitso la moreri ya tlatla a tswela pele e leng Ntate Moses Moloyintswele ha ile nna ke ntse ke le kwantlane wa Molifi mme motsotsong wa jwale ke mo etsetsa fiella a tsebo ho tswela pele ka ditaba tsa letsatsi mme pele o tshwenyeho ya nako ke tla kopa Ntate Ntswele a hlae ka moraka ka mona fela hoe a le dumedise e tle ra ke sutha mona tla ba sa tsepa mafatshe a tswela pele ka mosebetsi wa letsatsi lebitso la Morena Jesu le bokwe amen re a leboha Ntate mme he antsa eme mono jwalo ke tla kopa hore re inamiseng dihloho thapelong ha re thakgola mosebetsi ona wa letsatsi la kajeno a tsebo ho tswela pele. Ntate ya mosaleng haelo dimo halalelang ho leboha ka tsela e kgethehileng kampo ya bophelo hang hape Ntate mme re kopa tshwarelo ya dibe mosebetsi ona o tlo etswa ke mohlanka wa hao e sale a o sebeletsa ka dilemo tse ngata mme o ntsa tswela pele ho etsa jwale ho kopa o hlonolofatse modimo o halalelang nakong ena e ntle mme Ntate ya halalelang o nke sebaka ditaba tsena di feta ka moo wena o di batlang ka teng le modimo re ya kopa re ya rapela re se bile ntse re leboha ka lebaka la lebitso le letle la Moluki Jesu amen Amen. mme ha ke etsa tjena ke a sutha ke suthela hore Ntate Ntswele a tswele pele kajeno o re fela letsatsi le ya Matubatsana amen. Babui ba Khabane letsatsi le ya Matubatsana moholo wa ka o se a ngapeletse kgenese kgaolo ke a bosupa temana ke a pele e bale a ka tsela ya mofuta ona Jehova a re ho Noe kena arekeng wena le bantlo ya hao kaofela hobane ke o bone o lokile pelaka lelokong lena ke kothume hape ke tle hape mona ho buka ya Mateu kgaolo ke ya 25 temana ke ya 5 e re jwale ka hobane monyadi a diehile ba o tsela bohle ba robala ya re bosiu bo boholo ha etswa mohuo ha thwe bonang monyadi ke eo tswang le mo kgahlanyetsa temana ya 13 yona e re lebelang ke hona ka hobane ha le tsebe letsatsi le hora eo mora motho a tlatla ka yona ya ho qetela ska ka lebisa ditsebe ke ho ba Thessalonike ka ba pele kgaolo ke ya 5 temana ke ya 3 hobane mohla ba tla re ho kgotswa ho iketlilwe ke moo tshenyeho e tla ba wela hodimo ka sehloho jwale ka pelei ha e hlahela boimana mme ba keke ba phunyowa bitso la modimo le bokwe babui ba Khabane ba Sesotho Programs and Sermons selemo se fedile
ke la ka ke tlise thuto ene kang mohlomong e thata ebile diabolo sia ke ba e thabela letsatsi le ya Matubatsana. The sun sets in the west. Le mamela hantle. Letsatsi le ya Matubatsana. Re ile le kgongwana hodimo. Re ntse re iketlile. Re re ho sa le monate. Re a theosa, re a nyolosa. Ha re tsotelle. Re a ja, re a nwa, re a nyala, re a nyadisa. Re a hlala. Ha re sa ya le diphuthehong. Ke tswa fumana haufinyane hore dipalo tsa rona tsa kereke ya the Seventh Day Adventist Church di ntse di theoha ka lebelo le tshosang. Re tloha ho from 35 million. Ha re batla ra fumana e se re 25. Ha re makalla ya re 18 million. Ke ipotsa hona ha jwale dipalo tsa rona di se di le kae. Bosiu bo boholo ha ba ile le kgongwana hodimo. Ha thwe tsoa lo kgahlanyetsa monyadi. Monyadi wa kieo tsamaya lo mo kgahlametsa. Bosiu bo boholo. Monna ya bitswang Brutus a di fehlile a di beresitse. Ho commendwa e kotsi Italimane dipakeng tsa Mark Antony lena Brutus a ileng a bolaya Julius Caesar. Ha tsile a bua taba for there is a tide in the affairs of men which ought to be taken at the flood that leads on to fortune. Things are omitted in shallows and miseries. On such a full sea are we now afloat. We ought to take the current, whether it sets or loses the venture. Ho thata. Re tlamehile re bone hore na ke lehlako le feng ho tloha jwale le ngwana Modimo a leng ka. Re tlameha re bone hore re tlameha re eme ka mahlakoreng ho letsatsi lona le a dikela. Le dikela la ga dibaka ka bophirima e seng ka botjhabela. Batho ba eso ha noe Modimo a tla go yena kena a rekeng hobane ko bone o lokile. Ine le jwalo ho ne ho so ho fedile. Modimo a etsa matla ohle. He exhausted all his powers. Hore efangeli ya hae e rutwe 120 ya dilemo. Efangeli e rutwe. Empa qetellong ha letsatsi le theosetsa tlase. Ha more e neng e otla a reka ya ba ha e sa utlwahala. Ya llela tlase. Ho na le ntho tseo ke di finishing and touches. A reka e shejwa ka tsela e nngwe e itseng. E lokiswa man le mane. Diphoofolo tsohle di felletse ka rekeng. Bobi bo kene ka rekeng. Tshomo e le ka ntle. Lenyabo le kene ka rekeng. Letawa le ka ntle. Le nkutlwa hantle bamamedi ba kgabane. Ho no ho etsahala di sa etsahaleng. Diphoofolo di kene. Di-dinosaur di kene. Baboon e kene ka rekeng. Ka ntle ho setse Mr. So and so. Banna ba mabitso a phahameng. Banna ba bitswang
diphuthehong tseo banna ba di tswang nthong ya bo Scotland hore ba yo bua ka the climate change ho no sa ya batho fela Letsatsi le ya Matubatsana. Watch out, hlokomela nako e fedile 2021 18 tsa December nakong ya Tshitwe ya pula tse sa tlwaelehang ke letshwao la ho bontsha hore dintho di fetohile. Bana beso ha o kena ka dikerekeng ha hona batho ba kgathetse ba ikela ka nako ba e ratang ha ba etseditswe molemo wa ba lema le bonyane ba mamele Sesotho sermons and programs ha ba e ba robetse. Hlokomela Letsatsi le ya Matubatsana haufinyana hey ho tla senyeha ho sa dilwa ha ke le bontshe ba ba mohlomong ba ntse ba ile le kgongwana hodimo ho tloha tsatsi lona lena ha moloi ntsela qeta ho tloha seyalemoyeng o ithuta dinako re millennium ya bosupa 6,000 years e fetile buka e bitswa the great controversy ntwa e kgolo dipakeng tsa diabolosi le Modimo e re page 669 a be ke sa e fose 6,000 ya dilemo ha e se felella Jesu a theoha bontate le bomme ka mora dikete tse pedi tsa pele tsa di-antediluvians wa tseba o ile a etsahala jwang Modimo a sa ile a laela Noe ha a reka e fedile 120 ya dilemo plus 8 days monna bitswang Noe a le ka rekeng ka ntle ba ne ba soma ba bua dipuo tsa mefuta ya ka shekulena ho ntse ho le jwang bana ba Modimo ba qhala ka moaparo ba qhala ka ntho tsohle ha hona ntho e nepahalang matsatsi ana ho hobe le hlwela lona ke sa bua ka lona Jesu o ile a bolela hore mehleng ya qetello ba tla hloyana ba tla bolayana bana ba motho ha ba no ratana ke ba bakae ba hloile bana ba bona ka ntho tse siko nothing, completely nothing motho a fuwa leshano o le nkile le phamotse bana ba eso ha le mane se qala ne re na la mohlomong ntho e tla loka ha hona ntho e lokileng la ba fumana ditlaleho tse ngata maqalong a selemo ya ka nkwa ke sa fulane ya ntabanya ka qeta kgwedi kaofela ke lefatshe ke re ke sa utlwile matsatsi ana ka September ka di-24 ke ha ntlo ya ka e nkuwa ntlo ya moreri moruti wa motseng 9 room house tsamaile mapolesa a fihla a nkile dithunya tse kgolo ha fihla fumana ke ile lekgotleng le phahameng ke o tseka hore ntlo e se ka jwang empa ba fihla ka court order ya lefofo ya ba sutumetsa bana moradi wa ka o thula le ka lwana a utlwa ka tlelapa what a trauma empa la le jwalo ntho e ke lekang ho e bua ke hore Letsatsi le ya Matubatsana o sa tsotele rona maemo ke a feng ke a leba Modimo hobane banna ba amen pele ba mphallela ka tswa ho hira ntlo ya kamore tse pedi ha ba bang ba ntse ba ikotla ba ratse monna re na letho re tla bona ha ba potela khoneng ba bua puo tsa bona ba hantle ntle lena
wa makatsa. Yes, ke a makatsa. Empa letsatsi le a tla leo dimakatso tsa ka di tla fela. Jesu ntse le morena. Moina ka bitswang Togo o ile a lahlela ke sware sa hae, a lahlehelwa hape ke mme matale wa hae. Monna Yesu letsatsi le a Matubatsana. Ho le bohloko kapa ho se bohloko. Watch out! Wa tseba le nna ke la ka lahlehelwa. Mphora mabodu ya pelong ya ka, kgaitsedi ya ka e gwabetse. Letsatsi le a Matubatsana. Ba bang bekeng hona e fetileng ba ntshitswe ka ga manyalo, ba rauwe ka dieta. Letsatsi le a Matubatsana. Ba bang ka sheko lena ba pata bara le baradi ba bona le basadi ba bona, ba nke ba thuntswe, ba bang ba tshilwe ditjhefu, ba bang ba ntshitswe ka ga matlo. Motho pelo ile ya phama ya besta, empa ho na le motho a sa elellweng. Letsatsi lona le a Matubatsana. Haufinyane monna bitswang Dr. Jesus o tla hlalla setulong sa sa borena. O tla tla a fedisa borosoroso ge sa ile le kgongona hodimo. Matsatsi ana Daniel o ile a tjho a re qetellong bohlale bo tla eketseha. Ke bua ke le bakeng se sele, ke bua ke se seyalemoyeng, ke bua ka marangrang. Letsatsi le a Matubatsana ha bohlale bo eketseha. Haleluya. Boemo bo teng hona jwale tjena ke boemo bo kotsi ka ho fetisisa. Baena le dikgaitsedi ke a le rapela la le mona se sa tsebe ho tshela borokgo, se sa tsebe ho le bona bana beso. Fa letsatsi lona le a Matubatsana. The sun sets in the west. Haufinyane setho se mong se tlabe kwetswe, kereke e tlabe kwetswe, ho tlo bo so sena letho. Bja ka bona ho na ntho tse qobellwang hantlentle, ho lekwa ka tsela tsohle matsatsi ana ho fediswe a freedom of choice, a freedom of want. Ya fediswa ka nthona ya corona. Lefatshe le fumane maqiti a ho jwale ba re sobokelle khoneng, ba re etse ntho di ana fela. The sun sets in the west. Haufinyane ho tla phahlwa sebakeng mona, ebe re swabile kaofela ha rona, hobane re sa lebella ho tla ba le ntho e ne re sa lebella. Bontate le bomme, ke kgethile sehloho sena se kotsi ka ho fetisisa. Diabolosi ha se batle. Ke ka hoo ha ke tla mona a ile ga nke ke tshwarise molontswele sefuba. Ha fua seo se ile matjoi ka lebitso la Jesu Kriste. Monna bitswang Kwatlane o rapetse, monna bitswang Molontswele a tswa lapeng o rapetse, bosiu ke rapetse ka lebitso la Jesu Kriste. Le pula ena ha e tshwarehe, pula ena e sentseng Thabantshu, e sentseng Tjarawane, e sentseng dibakeng tse ngata. Dinoka di theoha ka banna le basadi, ho a theoswa ho a tlase, ba tshabang ho tshela borokgong, ba jele matsatsi, ba tshwereng ke corona le ya e sa ba tshwarang kaofela ha bona, noka ya theosa ka bona. Empa ho na le ntho e motho a sa elellweng matsatsi a re phelang hona. Ellen G. White o ile a re ha le bona tsena kaofela ha tsona, climate change e makatsa batho. Rona re itsebile le pele e ka phatlalatswa, there will be a climate change. Dihleke di a nyamela, ntho e nngwe le nngwe e a nyamela, ke di-earthquake hohle, ke di-volcano hohle, ke dintwa, khomorusu. Empa Bibele ya ka nna le wena ba Thessalonika ba pele kgaolo ya 5 temana ya 3 e re when there says peace and stability and yet is where destruction is, the won't escape. Ha ba no pholoha le mame hantle, ba keke ba phunyoha. Ha ba re ho kgotso ho iketlile, ba ne ba ile mono Scotland mono ba ba ile phatlalatsa hore letsatsi la Sontaha empe le kgethe ka thoko ho thwe ke Sunday, whatever the case. Ke tla e hopola bana beso ha ntse re ya pele, modimo a bokwe. Sunday climate change, whatever. Ba
re ho ko kgethwa letsatsi ya ba Russia le China ba rona gape le ka Sonta ha re sebetse ka Modimo e ke le re butleng hanyane ka ntho tse tsa rona tse ke ka ho letsatsi le la tjhetjha la ho jwale bana beso ba ratehang e ntshosang ka ho fetisisa ko ritsa ha boitshwaro ka re kereke e seng ya rona fela hohle dikerekeng ke diboko fela hohle ka ga malapa ke diboko fela le ba dutsing ka ga malapa ba dutse ka setono se le seng ho boima bohlolwa ke sa bu ke mpipetsi ke sepenya ho ya lekgaleng kore ho tloha ho bana ba le mo ditsheletseng ho ya hodimo ke bothata fela ya matsatsi ana ba na le puo e ba e buang ba ke ma 2000 ha e mona bile ona ba ba ipitsa ka ke manomoro ho be bana beso ba ratehang qholotsa ka ke ena ha ke ya ke diella ditema ke a le kopa ha ba re sa kopaneng se re sita ho tshela borogo nna ke ba lwetsitse ke lwetsitse banna ba eso ga ke o shwa nna ke emela Jesu a tlang for the second time hallelujah ke tlo mo emela ke tsile ka ga ntlo ya ka ke sa tswa ke emela Jesu maoba ha le ke etsa ditshebeletso ke di etsa ke le malaeneng ka ga tjhe modi tjhe molo o itsele o etsa dintho le malaeneng at the age of 70 mama ha ke mo fana ke 70 mama hallelujah empa la o le jwang letsatsi le a dikela o ile le kgongwana hodimo ha ke re ba mpate ba 2050 ke re millennium ke a bosupa re ile nako ye kotsi ka ho fetisisa an extra time 90 minutes ya ka lebaleng re bapetse extra time re bapetse re mekokong hona jwale tjena re hlaba mekoko ho tswa hona who's going to win empa ke na le tshepo ha mekoko ene re hlabang bana ba Modimo ba tla wina diabolo se utla hlola me haufinyana diboko di tla ba teng tse tshabehang bana beso o tla tla ntse ba eja ba enwa banyala banyadisa baya Palace of Justice di khotleng tse khotlo ba nyoetsa teng ba hlalana teng matlo a nkua ka bolotsana dikoloi di nkua ka bolotsana ha ke le jwetse lona ba etsang bolotsana ho madimabe yeo ba mballang ka baka la lona ho madimabe yeo molli allang ka baka la hao ho madimabe molointsele ha ba hona le motho ya llang ka nna ho madimabe bana ba eso screening mono ha ba hona le motho ya llang ka lona ho madimabe basadi ba ntleng banna ba batho basadi ba mballa ka lona ho madimabe ba qhadile lenyalo le tshwantsho be le teng ho sasa ka baka la leshano ho madimabe ba re ha tshwanetse a thuse ngwanabo e be leshano le hla ka nqane o ska ba thusa motho eno o fosaetse ho madimabe mme ke re ho lona bontate le bomme ha ke ya pheletsong ya ditaba ke re Jesu o ya tla ha re itukiseng re boneng hore nako eo yena a fihlang ka yona re tebe re na le kopano e ntle e se ka Modimo a ka re ruisa molemo o sa feleng ya ka le bona banna mosemono ho noka kakasang banna kakasang soon and very soon ho tla kganya ka tsela e kgethehileng banna ba eso ha ntho ena se ka ba le utlwisa bohloko se ke ikamoetse fela ke a le jwetsa
ha hona bohloko bo kang bone. 12 midnight 3 in the morning ha ke rapela ke bona ke rapela mo seng haka ke rapela malaeneng. Hey, it's a pain and a half. Empa ho thwe bana ba Modimo bohle ba setse Modimo morao, mahlomola a bona a mangata empa pheletso ke kaka. Bana beso e ke tsebang at the moment, I have an empty house in heaven. Enkemetse that house in that mansion that is waiting for me. Ao Modimo ke a tseba le haeba nka iphumana qetellong so sena letho, ao ke a tseba in bright mansions above Modimo o ntukiseditse. Ke a o qholotsa ha le mosea se fela, ha letsatsi le ya madikelo, ha o tsebela next year o tlo etsahala jwang. Mme le mosetlang se tla se kgotse ntho e se kaka letho. O thabe hore ngwana o tla tswalwa ha a sa fumana banna ho hlo e kaka. So ena ntate o fumane semokomoko sa hloho fe wena o no lebeletse ngwana ya motho. E ha o sa fumana ko matsoho a 20 ko October nthwena empa no sa lebella October. Jesu ena o ya tla ha re rapeleng. Ntate wa rona ya mosaya mahodimo hoseng ha letsatsi la kajeno ra elellwa hore letsatsi le ya Matubatsana le se le tla pateha, shwalane se tla fihla, meriti ya bosiu se tla theha. Ba neng ba re thusa ha ba sa leyo ntate ho shuya hela empa la le jwalo re nka bana ba go kadimeng bona re ba beha ka pele ho wena. Ba hlahile ka nako e sele, ka nako e kotsi ka ho fetisisa, re ba beha diatleng tsa hao. Balekane ba rona ba beha diatleng tsa hao, metswalle ya rona re ba beha diatleng tsa hao, ba re amanang le bona re ba beha diatleng tsa hao, ba go sebetsang le bona re ba beha diatleng tsa hao. Le kereke ya hao ntate ya masala kgutlong tse nne tsa lefatshe mo e tshwere bothata bo fetisisang. Batjha ba itseka ba le bakwana, batho ba baholo ba itseka ba le bakwana ke madambadampa, empa la le jwalo Jesu o ntse o le teng. Re itlwele diatleng tsa hao Modimo, take control pele o kwala mohau. Ha ba ka ba elellwa ba ile ba timela bohle ke morwalo wa metsi, ba ile lekgongwana hodimo. Re itlwele diatleng tsa hao ka nako ena thutong ena e molemo ka Kreste ke a rapela ho ba jwalo. Amen. Ba bui ba khabane ba Sesotho sermons and programs re le boharuri ka hore bentate Modimo o bile le rona, me a re fa ditaba tsena tse matla tse re bontshang fela go le ha ga diqholotso tse ngata tse mpe ka ho fetisisa tseo e bang ka ho fapakana wa rona re kgasa ka go tsona. Re tsebe fela hore letsatsi le ya Matubatsana empa ka nqane kganya e kgolo ya tla ya morena wa rona le mmolokileng Jesu Kreste. Kganya e tla ga ba itjhaba ebe e re fa tshepo e kgolo. Lebitso la ka ke Kwantlane Molefi, ke sebetsa le ntate Thapelo Letete, ntate Seiso Mokuditi le ntate Moribe Lethapa, hore re bona hore kgaso ena e ntse e tswela pele beke le beke. Molaetsa o motle, molaetsa o matla, molaetsa wa nnete o nne o fetele bathong. Re nke nako ena ho sheba hore na e kaba ho na le dipotso tse teng kapa tsona dikopo tsa thapelo. Mona mo ke teng ke bona lehlakoro la YouTube fela, mme ke bona e ntse le ditaba tse ntseng di tlatseletsa fela. Mme Leshoboro o re amen. Ka le ka Facebook ke ntse ke bona ka nnete. Mme Methuko o re amen.
mme Dikeledi le Tete o re amen, mme re na le mme Mahlompho mono o re amen. Re a leboha ntate Ntswele ka thuto e monate. Mamka Ani o re o ya tla Jesu hold fast. Ke tsona ditaba tseo motsotsong wa jwale di bonahalang re na le tsona, mme ha hona ho bonahalang le potso, ha hona ho bonahalang mohlomong re ka rare ha e se potso ke kopo ya thapelo. Mme he motsotsong mona he ke mpe ke nke monyetla hore o lebohe wena Moya Kgabane ka hore o dutse o re tsheditse, o dutse o mametse ka thata hore ditaba tsena tse bohlokwa di ske tsa o feta. Ke elelletswe hore babui ba ne ntse hle ba le batla ba bile ba atamela le 30 ba ntseng ba mametse ditaba tsena. Re boka Morena ke hona, mme he nakong ena ntle le tshenyo ya nako ke lebohe moifo o re sebetsang mmoho le ona, bao ke se kilang ka ba lokodisa. Ke lebohe ntate Moloi Ntswele ka bosebeletsi bo a dulang a re fa bona le bo a ntsa re file bona le letsatsing la kajeno, mme bohle ke le lakaletse sabata e ntle ho tloha mona ho leba pele. Morena re tshetse bohle a be le rona, re se re ila ka etsetswa thapelo ke ntate Ntswele. Empa he motsotsong wa jwale mohlomong ko hore ke mpe ke etse e akaretsang e tla re kwalla ebe re a arohana. Ntate Modimo re a leboha ka lebaka la lebitso le letle la Mmoloki Jesu. Ntate ya halalelang, re fumane thuto e matla e re bontshang hore re lokela re shebe dinako, hobane mokgathala jwalo ka ha re bonala re elella qetellong, jwale o iphile matla, o matla, o tutile Modimo wa rona. Empa wena o Modimo ya ntjhafatsang tsohle, re kopa ntjhafatso ya hao ntate ya halalelang. Re beha bosebeletsi bona ho wena Modimo e motle, re beha ntate Ntswele ho yena ka tsela e kgethehileng, o fane ka bopaki bo mahlonoko bo bohloko ba bophelo ba hae motsotsong wa ha jwale. Re kopa o be le yena, o bape le yena Modimo wa rona, o mo tshehetse ho fihlela qetellong. E seng yena fela empa ntate le bana bohle ba hao bao e leng babuhi le bao e seng babuhi ba tshebeletso ena Modimo wa rona, ba ka hara maqakabetsi a mangata. E ba le bona bohle Modimo wa rona, ka hodimo ba bone wena, ba bone le ditsela tseo o ba supisang tsona tsa ho tswa ka hara maqakabetsi ana. Mme tle re ha ba tswa Modimo wa rona, ba tle ba tswe ba na le tumelo e matla e kgolo ho wena ho feta pele. Re a kopa, re a leboha ka lebaka la lebitso le letle la Morena le Mmoloki wa rona e leng Jesu Kriste. Amen. Ruri re a leboha babui ba Kgabane, Morena a be le rona bohle. Ke kwa Ntlane Molefi a ena le ntate Ntswele, mme re re fela bye bye, amen.